muntu uramuzi? uwo ndamuzi bamwita DJ DJ Karash. DJ Karashi. N'icyo uzi kuri Karash? Uwo mukobwa ariyemera. Uyu mukobwa mu by'ukuri yasebeje Nyambo Ngaranuka. Nibyo muzi? Nibyo muziho. Waba uzi ahantu yaba yarabivugiye? Yabivugiye kugenda mwibagirwa kwa Irene abivuga ku manywa y'ihangu. Ntacyo reka dukomeze. Uyu waba umuzi? Uwo amwita Ariyeri. Uyu mukobwa mu by'ukuri anywa itabi ryinshi n'inzoga. Ndumva ibyo nawe amuziho n'ibyo ngibyo nabizi. Uyu ni Yamano, umukinnyi wa porono. Uwo ni umukinnyi wa porono w'umuhanzi yazanye porono mu Rwanda. Ya video yiwe ari kwiyagapfuye yahise ituma video yiwe rwose ari kwiyagapfuya. Ikibazo rero we Fizo, hari ikintu utazi, hari abantu bafungiye ubusa cyane rwose. Abantu ngo basharinze iriya video nyine ari kwiyagapfuya, barafunze ariko muri make barazira ubusa. Nayo so reka dukomeze. Who is this person? Uyu bamwita Yisha, umukobwa wishinze mu by'ukuri. N'ejo bundi haretse kudutuka ngo turi amagwejo. Ubu nanjye ndigwejo. Mu by'ukuri yarangije byaganje. Uyu nguyu ngo akina ngo muri Nyagiso, ni umukinnyi wa comedy. So reka rero turekere hano. Niba nawe rero ushaka ko nzagukoresha muri ino content ishyashya nazanye, wanyandikira kuri iyo nimero uri kubona kuri screen, nkwibutsa no gukanda subscribe ngo uzakomeze kubona n'ibindi bice bizagenda bikurikiraho. Wakoze Fizo. Nawe wakoze. Ciao ciao. Ciao ciao.